dhambi ya uasi. Dhambi aliyoitenda ilikuwa ni dhambi ya uasi, kwa maana kwamba uasi ulianzia mbinguni na aliyeanza kufanya uasi ni Shetani. Ndivyo ambavyo mwanadamu wa leo unafanya dhambi, na unapofanya dhambi unafanya uasi, na unapofanya uasi unamchukiza Mungu. Shetani alifanya uasi, na alipofanya uasi alimchukiza Mungu, na alipomchukiza Mungu, Mungu alimtoa mbinguni akamtupa kuzimu, na alipomtupa kuzimu, Yesu Kristo aliye hai akaja duniani akauvaa mwili wa kibinadamu. Yesu akapigwa pale msalabani akafa, na alipokufa alishuka mpaka kuzimu, kule alipotupwa Shetani, kule alipotupwa Ibilisi aitwaye Lusifa. Yesu akashuka mpaka kuzimu akamnyang'anya Shetani funguo za mamlaka, na alipomnyang'anya